Emakhosini. Please don't forget to like and subscribe, and also remember ukuthi nibukele i-ad cala i-advert ukuthi iphele and then ningene. Ma ubukela i-ad iziphele uba yisibusiso, nami ngiyajabula ngoba u-YouTube naye uyasikhokhela, so isona isikhanyiso engisitholayo ukuze ngisoloku nginamandla okuyenza amavidiyo emakhosini. Uyazi bengizele ukukhuluma ngamaphupho, kodwa ekukhulumeni kwami ngamaphupho ngivuka ngephupho ngidisarmwa ipower, cause lesi isitha engasinqoba, isitha engasishiya siflat, kodwa sibuyile lesitha sinamandla ngoba ngizamile ukuthi ngilwe ngisilwise ukuthi ngisishaye, kodwa angizange ngikhona ukushaye. Lokho kusibekaphi? Ngithe uma ngiyifunisisa ngokamoya ukuthi hawu, kwase kubuya isitha esandlula kuso, ingabe sibuya sinamandla. Bathi indaba ayikho ngawe, indaba ikulo mhlaba ophila kuwona. You'll be disarmed as South Africa. We are not actually we are not we are not gonna be disarmed. Already we are disarmed. Already slavery, igazi liyanuka. Ngaloko ngizondlula ngihlanganise yonke inkulumo ku-next video bengidlulisa lokho. And for abantu aba-ignorant abase-South Africa, sizoshaywa yibo ngoba sizoyibona impi seyifikile la, kanti isikhathi besinaso sokuthi sivike njengoba amaphupho asho ukuthi so disarmwa yi-the weak enemy. Alright, uma uphupha yonke into echamuka from ezulwini, imvula, inyanga, inkanyezi, amafu, yonke into echamukayo ezulwini, you must know ukuthi unengelosi yezulu. Le ngelosi yezulu nayo ayikhona ukuneliseka uma ungaklinanga umsamo, uma ungahlambululanga umsamo. Kube khona futhi abantu abaphakamiswa, umoya wabo uphakamiswa umculo. Dala niporofitwa and nisenhluphekweni, akudingi ukuthi uzuhambe uyoporofita. Lalela ingoma ekhalayo ngaleso sikhathi, ekushayayo, ekukhalisayo, lalela ithini isuke ikuporofita leyo ngoma. Kube khona laba abaculayo-ke, laba abaculayo, lalela ingoma efikayo ngaleso sikhathi, ngoba yinina enisokolayo kakhulu. Nisokola kakhulu ngoba abantu abanengelosi zabahlabeleli bayahlupheka ngoba iy'ngelosi ekungakhulunywa ngazo, kanti nazo ziyaphethelwa ngesimo somsamo. Kwamele uhlambulule umsamo ukuze le ngelosi izokwazi ukuhlaliseka kahle. Yingakho uhlupheka, kodwa uma ungena ngengelosi ehlambululile umsamo wakho, kuba lula nokuthi uzukhone ukukhokhelwa, ukhanyiselwe ngomculo wakho, ngoba baningi esibazi ukuthi mabacula bayi-change impilo zabantu. Now what is happening, bathatha iy'nkinga zenu zihlale kubona. Lo moya bawukhipha kubona ukuthi makacula lowo muntu kube ngathi uyaphola ngempela, kodwa iwela kuyena lowo muntu. Kubuye futhi kube khona-ke ley'ngelosi lezi esithi iy'ngelosi zey'ngubo zikamoya. Leku kwey'ngubo zikamoya nikuthathele ekhanda kakhulu. Iy'ngubo zikamoya is there ziyokugcokisa leyo ngelosi noma lelo dlozi uma lihlambululile. It doesn't mean ukuthi uzoba yi-spiritual healer noma uzoba nesiphiwo sabantu abadala, uzoba umfundisi. Kukhona lamaphupho lawa man akhuluma ngegift, akhuluma ngesiphiwo,
akhuluma ngobizo. Lawo ma-gift lawo amaphupho akhona, uphupha emzini omkhulu, mhlawumbe nomndeni wakho noma nabantu ongabazi, kodwa umuzi omkhulu ozifila ukuthi kusekhaya lapho. Kube khona lokhu ukuthi uphupha unyuka ngey'teps, kuyenzeka ukuthi uhluleke kodwa kokunye ukhona ukuwela, kokunye or noma uzithole ungene esigodini, uzibone ngathi uyawa esigodini, ubhalansile. Amaphupho lawo udutshulwa kodwa ungafi, yiwo amaphupho wobizo-ke lawo. Yiwo amaphupho wobizo. Iy'kolo lesi, kakhulukazi isikolo kuba kabili ngoba kuyenzeka ukuthi kwamele ikubuyisele esikolweni labo ufunda khona. Lapho kusho ukuthi iy'nkinga zakho zacala from lapho. Kokunye uma uphupha isikolo kusesekuningi okufanele ukufunde ngokukamoya. Ikabili-ke kanjalo emakhosini. Gogodela.